Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadhihi as-sahah fi hadar rihabi rasulillah ala ma'idati habibillah sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa tabibi arwahina Muhammad sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ulama anal qurama wa masyayikhana al-a'izza, ajunan semulja para alim, para ulama, para masyayikh, nahussu bidzikri ajunan semulja Kiai Ahmad Kusyairi Khalil, ajunan semulja Kiai Abdul Manan, ajunan semulja Kiai Fauzi Fandi, ajunan semulja Kiai Zubaidi, terjukan sadaja para kiai, para masyayikh selain sesadajana beton kaula mulja aki. Senyaun sepora abdina tak bisa nyebut asma agung ajunan situng persitung, tapi tak ngurangin dek karasa hormat abdina dek kepara ajunan sadaja. Muka-muka ajunan sadaja terus separingna kamuljaan sareng Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Sebadan kaula muljaaki sadaja, asatid wal asatidah, terjukan sadaja panitia peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesadajana badan kaula amul jaaki, hadirin wal hadirat sadaja, wali santri sesadajana badan kaula amul jaaki. Coba timin sebelum ten kula ngisi pengajian teruatanya Kak Dinto wali santri sadaja ingki, wali santri sadaja Kak Dinto. Alhamdulillah. Sadaja wali santri, hadirin wal hadirat, tamu undangan sesadajana badan kaula muljaaki, perjuga muka-muka terasa parengna kamuljaan sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam are mangken kaula ajunan sareng Allah parengi kesempatan kaangkuy bisa aki pangki tempat Kak Dinto dalam situng acara. Alhamdulillah Kak Dinto saya hadir binian sadaja ingki. Alhamdulillah saya hadir wek cewek sadaja Kak Dinto. Karena wali santri berarti ponandi laki sadaja ingki. Alhamdulillah. Apa napa laki nama tak iajak bu ingki. Bapak-bapaknya mata iajak apa napa? Rumah. Oh ngundang binian. Oh engki bu, anapa mak binian melolo saya undang karena pak bapak ini kerepot banyak lakona. Kawajibna pak bapak ini katore, anapa pak bapak ini kama tak yundang. Situng kawajibna pak bapak ini kah? Asapuan Roma, kawajibna reng laki bu. Abersihan Roma, sasa selagi nikah paski nyari anafaka setuju nak nikah kewajib nareng laki, mangkan reng laki tak yonjong bola na repot tinggal toron. Bener gitu. Punten. Kisalah na sambian bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan nyusuen anak anika kewajibna orang laki. Karena orang laki ini kata ngagungin asi, maka esosuaki kasih bini. Mangkana mon tepak ka ikiayo sing astete bila bada orang bini mate laki nah
biasanya kayak saya itikanin tim kain to bu sampean rida napanten kayak sena kaing sosona saya bagi ke potrana mun tak rida maka dari tirkahnya saya lake aneka epodut kaangkui majer ongkosnya nyosoen lah oleh sebab itu oleh sebab kesibukan itu lareng lake kain to kiai si rabu kain to keng jong aja kain to ongku na sibuk pada sibuk juga nih kau orang lake sibuk tak sibuk orang lake alhamdulillah mon sampean napa lakona orang bini ini kagun nang edepor nang esomor nang ekasor kan seneka lagi dan semakin gula tanya fakta yang terjadi di lapangan bek seneka ongku punten nengki punten karena apa asas di dalam berumah tangga aneka benih hanya soal hak dan kewajiban saja. Minabi sampean sebagai seorang istri nuntut kasih laki pas ngocak sampean kasih laki mas sengak sapuan Roma kewajib nabaan sengak sasa kewajib nabaan bahkan nyosoin anak kewajib nabaan ajri ya kewajiban tang hak rekun kasor depor somor tetingkok rekun mandi adenten kadepor benih masa sampean bu ada harusnya kewajiban seorang perempuan tapi menabi dalam keluarga kak dinto hanya menuntut hak kewajiban saja mon pas reng lake nuntut kia kapan jenengan berema bu berema cara reng lake nuntut kareng bini iya lek asapuan Roma cetang kewajiban sasa tang kewajiban tapi kok sebagai orang lake andi hak kangku ya bini boleh ini kamu saling tuntut hak dan kewajiban. Makin gula tanya, orang abis ini lebih dari situng hukuman apa? Ah, wajib dah. Udah ngocak aja. Hukuman orang abis ini lebih dari situng apa? Cek sampai ngocak haram sampean bu. Mau ngocak haram usah maca syahadat sampean. Anapa? Karena ngaromaki bareng sehat halal. Lah begitulah yang terjadi di dalam rumah tangga ketika saling tuntut hak dan kewajiban. Can sebini kewajib nabo anjir mas. Ajir datang hak, can selake engko andi hak ngari yang ko andi. Tidak akan pernah harmonis keluarga dan rumah tangga nih. Kejelas? Tapi apa yang harus dibangun di dalam rumah tangga kaito? Yakni wa ashiruhun nabil ma'ruf. Napa setetia saya, setetia ma'ruf, setetia lancar di dalam rumah tangga. Misalnya selake tak sempat sebini sempat walaupun itu kewajibnya selake sebini maju. Misalnya sebini tak sempat selake sempat walaupun itu kewajibnya sebini selake maju. Bener. Inilah asas di dalam rumah tangga. Jadi samangken walaupun hanya bini ansi hadir muka-muka acara yang malam hari samangken pada acara yang penuh kalaban barokah. Amin Allahumma. Bu, panjenengan tidak perlu khawatir. Hadir dek ke acara saya ketika itu tidak perlu khawatir ceki madabu insyaallah penuh dengan barokah acara pada malam hari ini sudah pasti penuh dengan barokah minabi acara malam hari samangken pasti ekoca insyaallah penuh dengan barokah bu lepas atanya acara apa boleh sepenuh dengan barokah acara munpon acara pengajian majelis ilmu majelis solawat majelis zikir majelis terbaik di muka bumi ini paski ikoca insya Allah penuh dengan barokah pas acara yang sudah pasti penuh dengan barokah acara apa boleh majelis kita ini adalah majelis terbaik alhamdulillah panjenengan mak kose teker entara mirengaki esena pengajian ken ngabes kesengese pengajian boy koncur aja rajen ken ngabes kagulu boy ini kambian kencur na ponjek raja madabu Gusti Kanjeng Nabi man nadhara ila wajhil alim sapa-sapa orang sing ngabes ka selera na orang alim nadrotan sekelirepen sebentar saja barang siapa yang melihat kepada wajah ulama sebentar saja fafariha biha lalu kemudian muncul dalam hatinya rasa bahagia rakira mbian ngabes gula malam hari semangken bunga tak bunga seneng tak seneng anapa
Makanya gula mulai gelak duhur tak mandi sekali. Keng ojeng gula ojeng perjuangan bu, ojeng perjuangan. Gula gelak duhur, mangkat mulai gig duhur, mangkat ke beruh, terus sampai maghrib, mari maghrib terus debakan toh. Maka gula nikah ngisi pengajian malam hari semangken merasa kurang gimana gitu. Pola najat kita mandi resorin. Makanya debakan toh ben ki kocak genteng nih. Alhamdulillah. Nih katantretan orang sing ngolatin keselera na ulama, sing ngolatin keselera na orang alim, sekelirapan sebentar saja. Fafariha biha, lalu kemudian bahagia di dalam hatinya. Nih kekencerana orang sing ngolatin sekelirapan sebentar, masih mian mulai gelak tak hidup sekali. Napa japon Gusti Kanjeng Nabi kencerna? Ja'alallahu min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Maka orang tersebut oleh Allah dihadiahi seorang malaikat. Oleh Allah orang tersebut dihadiahi malaikat, yang malaikat itu memintakan ampun kepada orang tersebut sampai arek ya. Deti sampean malam hari semangken ngolatin ten ku lepas bunga peleman sampean dari tempat Kak Dinto nyambi malaikat bi tibi sebang kunana malaikat kenika minta aki sepora ke sampean sampai arek ya nikah. Padahal kun ngolatin beni sampai merengaki esena pengaji, mon sampai merengaki esena pengajian katipun apa ke kulanceng nih kata tuli depak Gusti Kanjeng Nabi tangki. Yang tore bahasa Gusti Kanjeng Nabi sejelas kencerana orang hadir ke pengajian Kak Dinto menabi sarang Gusti Allah epa aropa obeng belesena niscaya panjenengan bekal berangkat dari compoan bang sebeng walaupun sambi arangka walaupun sambi ngesot kadin saking raja na kencerana orang sehadir ke pengaji. Tapi ten kula samangken tak pedi bahas kain to ten kula bahasa yang berkaitan kalaban maulid Nabi. Malam are semangken tantretan kaula ajunan Kak Dinto amolot. Kenapa? Karena kaula ajunan merasa bunga atas lahir epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa-apa bu? Karena sebab lahir Gusti Kanjeng Nabi kaula ajunan Kak Dinto jadi umat seneng etunya odiin bun budi tapi ke swarga masuk kade. Halo mak repot bonjo jon bu je anak-anak main embun saja. Halo barokana kaula ajunan teti umat tu Gusti Kanjeng Nabi kaula ajunan nang etunya odiin bun budi tapi ke swarga masuk kade. Halo napa jan gula masuk kade jan umat aku nengak ke masuk keadaan mololo umat Kanjeng Nabi nang etunya nih datang di budi keng ke swarga masuk ka makin gula tanya sampean bek pernah minta ke Gusti Allah kanggo itu dia umat Gusti Kanjeng Nabi tak pernah bener. Tapi ben pangeran panjenengan sehebat di umat Gusti Kanjeng Nabi diberikan suatu keistimewaan yang sangat luar biasa. Di antara nasi gelak gini kah umat Gusti Kanjeng Nabi nang itunya datang bun budi keng ka swarga masuk ka umat Gusti Kanjeng Nabi omor paling pandek penting ben umat-umat sebelum Gusti Kanjeng Nabi tapi nilai amalnya nih paling banyak barokah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa ra umat Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto ku laku ka swarga masuk kada engki tan teretan. Dadi ku laku nang akhirat kain to. Halo. Marabu. Umat Gusti Kanjeng Nabi masuk. Dadi ku laku nang ibang labong swarga kain to. Senang nang ibu nada umat Gusti Kanjeng tero tak tero masuk swarga penyareng tero tak tero masuk swarga badai sekapuro aduh demah tero kentak
Pola berdesi kaburu pon ki malam Jumat nih kah? Benih mate reng kaper, orang mon mate malam Jumat, otabana hari Jumat, tak ngiding kabar kapetena kubur. Orang mon mate malam Jumat, otabana hari Jumat, nika mate na mate bagus. Tero tak tero mate hari Jumat atau malam Jumat? Doa lagi. Mangken pongki berapa malam Jumat? Benih mangken bila Jumat datang? Bila? Orang mate ni benih ngak reng asonat ku tak mau reng asonat keruah. Misalnya kedua, engkau kita siap beun kade nih kereng asonat mau reng mate tak bisa ngak nikah. Siap tak siap kapan berdepak ke bektona pakun eca. Berdebu orang ki nikah kaderin mate itu datang secara mendadak. Orang perpan nelfon nih kele. Perpan nelfon mah nyaman nih. Halo, urung make anu mati. HP nah walanda pulsan. Bade perpan mancing. Nang kir songai. Perpan mancing nih kak. Kok rokokan. Badan tegelo. Mak das cerdas ring kanten. Saya ngaji. Kok rokokan pas geger ka aing mate. Nah apa nah? Orang mate ini kata ning napa tidak bisa dikompromi. Sebab malaikat ini kan tidak bisa dikompromi. Sekali Gusti Pangeran ka ento mator cabut satia sekarang juga nika pakun cabut. Beni engak rengason kecuali satu orang. Serah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beremai baktona Gusti Allah kak dinto makon malaikat kang kui nyabut erona Gusti Kanjeng Nabi. Madebu malaikat Gusti Kanjeng Nabi, malaikat maut. Setia beun ateunteun ngangkui teuntenan si paling genteng. Karena setia beun nyabut nyabeunatang makhluk si paling muljo. Malaikat maut. Sekarang kamu temui Nabi Muhammad. Halo. Halo. Solap. Sebun kasang ngidingaki ibu. Sebun kasang ngidingaki bu. Sebun kantor repot benbung kembungan dolan nih. Ojo bedanan ki alhamdulillah. Tikel pokok lah datang sampean. Pokok lah datang ke kantor genjer lah cek raja Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi orang ngaji ni ke benih nyari genjeran coma. Mau nyari genjeran coma diker nang roman tak loleh genjeran kia. Orang ngaji ni ke berema si peleman si olia ilmu pon orang mate ni ke malaikat tidak bisa dikompromi kapan lade pak bektona mate pakun ma kecuali satu orang yakni Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bektona malaikat maut kak dinto sarang Allah pakon nyabut erona Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Allah mator ke malaikat maut, malaikat ateunteun beun ngangkui teuntenan segenteng karena saat ini engkau akan mencabut rohnya khairul anbiya wal mursalin. Akramu halkillah afdalu halkillah beun nyabut ke makhluk se paling bagus. Pas madebu Gusti Allah ke malaikat maut keng malaikat amit kelu ya ka Muhammad. Mun Muhammad endek cabut mun tak endek laje cabut nika Gusti Kanjeng. Pakon amit bu malaikat maut. Mun endek Muhammad re cabut mun tak endek laje cabut. Mulje tak mulje Kanjeng Nabi. Mun reng kantor kira ya malaikat berdua neng setiin terminal roh aret kejaki depak ke bektona kentaren amit kelu ya mun endek cabut mun tak endek je cabut tak usahakan sampai amit bu kan padeng ke malaikat lah semapun gulu ban sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ni ke Gusti Kanjeng Nabi tanteretan pakon amit sarang Allah mun ndak cabut mun tak ndak cak. Rabu malaikat maut menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereksanin Gusti Kanjeng Nabi malaikat sampeyan ka ento entar ka ento entara nyabutnya ben apa entara silaturahim.
jawaban malaikat abdina sarang Allah pakon nyabutnya benak pakon nyabut erona ajunan tapeh minabi ajunan kasokan minabi ajunan tak kasokan pakon cek cabut sarang Allah. Halo dari remajan gue lagi malaikat maut sarang Allah pakon amit kaangkunya buter rona Gusti Kanjeng tapi dawuh Gusti Kanjeng Nabi malaikat engkau tak mati amun kita beri jaminan ben Gusti Allah. Jadi malaikat engkau minta aki jaminan gelu ka Gusti Allah burung kok mati ya. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi kaentoy paringi jaminan sareng Allah. Ponapa jamin nabu ya Rasul? Malaikat nang elangi sateje nang ngormat adentos roh aku ngaajunan. Bidadari nang eswarga sateje na ahias adentos roh aku ngaajunan. Bu, Gusti Kanjeng Nabi masuk swarga na sepakon adenten ban Allah. Dari saking muljana Kanjeng Nabi masuk swarga sepakon adenten nika swarga nah. Beliaulah yang malam hari ini ban kula sareng panjenengan emolodin nika Bu. Mulja tak mulja Gusti Kanjeng Nabi. Benten kula matur ka panjenengan Bu. Yang pertama kali harus diajarkan kepada anak-anak kita yang kika dinto mengenal Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Yang pertama kali harus diajarkan kepada anak-anak kita nika mengenal Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Karena apa? Kenal ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, mencintai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto termasuk asasul iman dasar iman. Maka saya pertama kali harus ia ceraki kana foto kaula ajunan engki kak dinto berem mana foto kaula ajunan kak dinto saya kenal lah saya oning lah saya cinta ka Gusti Kanjeng Nabi. Ini yang pertama kali harus diajarkan. Mun bu mangken masih lainan masih jarang dan gula semangken tengah leen bu nika ngemben anan nang yadan romana jarang sangat jarang sekali. Banyak nak kanak mangken nika patoro kama kai YouTube. Soro ancu kama kai YouTube. Langantang padeng kaberna napa saya pateku biasa na saya pateku koko melon der. Ngantang padeng kaberna saya teku koko melon neng koko melon senika kan. Bekraja sekoni langantang tahu agulih napa saya teku baby shark. Rajaan sekoni saya teku napa Masya and the Bear atau Upin Ipin. Pon langantang sekolah SD nak kanak ni kasi teku napa Free Fire pasti kocak bocil FF. Bode kan togi banyak waktu. Rajaan sekoni saya kemain ni kapas Mobile Legend. Mon binian a TikTok ampong. Rajaan sekoni saya kemain pas amain slot. Tak pati oning mon binian. Si oning ni kalakean. Beni saya cerna kenal ke Gusti Kanjeng Nabi. Beni saya cerna akhlak ke Gusti Kanjeng Nabi. Non kele non bu banyak lembaga-lembaga sekarang Kak Dinto yang berhasil mencetak otak tapi gagal mencetak watak. Banyak lembaga-lembaga pendidikan sekarang yang berhasil mencetak otak, berhasil mendidik otak tapi gagal mencetak watak. Ponapa dampaknya lembaga-lembaga pendidikan yang hanya berhasil mencetak otak tapi wataknya, mentalnya tidak berhasil dididik. Minabina poto kaula ajunan hanya berhasil dicetak otaknya saja, ku laku ting saraja nih kak. Kalau mentalnya mental korupsi, mentalnya mental ngecok naudzubil, mentalnya mental maleng, patekiin pangkat seteki pakune kebaingi, pasogiin patekiin pangkat patengkiin jabatan seteki pakune kebaik korup. Inilah jadi perlu dibedakan tanteretan antara na otak dengan watak, antara na otak dengan mental. Nika perlu dibedakan. Jok korsokor anak dan gula sarang panjenengan polona sepenter dan gula sarang panjenengan bunga. Padahal nak kanak gula secara mental nika tidak terdidik dengan baik.
Itu semuanya disebabkan karena pon apa? Halo. Itu semuanya disebabkan karena pon apa? Halo. Karena anak kaula sareng panjenengan tidak diajari akhlak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Yang diperhatikan hanya pakaiannya, yang diperhatikan hanya kendaraannya, yang diperhatikan hanya alat komunikasi alias HP-nya, tapi akhlaknya, tingkah lakunya, wataknya, karakternya tidak diperhati. Jadi yang pertama kali harus diajarkan kepada anak-anak kita nikah adalah bagaimana mereka itu mengenal Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Karena nak foto kaula ajunan bu Nabi kenal ke Gusti Kanjeng Nabi, kenal ke Nabi Muhammad, disekolahkan kepada orang-orang yang mencerminkan akhlak Muhammad, diletakkan di lembaga-lembaga pendidikan yang diajari tentang akhlak, diajari tentang tata krama. Tak usah repot kaula ajunan adi di anak. Minabi anak kaula ajunan Kak Dinto sampai kenal ke Gusti Kanjeng Nabi, mereka tidak akan berani kepada orang tuanya, bener. Minabi anak kita nikah napanya mana mengetahui bagaimana akhlak Gusti Kanjeng Nabi yang sebenarnya, mereka tidak akan pernah meninggalkan sholat, bener. Yang dikenalkan kepada mereka bukan Rasulullah, yang dikenalkan kepada mereka justru orang-orang yang akhlaknya bertentangan dengan akhlak Rasulullah. Yang mereka senangi bukan Rasulullah. Maka jangan salahkan siapa. Minabi potrah-potreh dan kula sareng panjenengan Kak Dinto sering menyakiti hati orang tu. Tore kita bayangkan neng lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mengajari akhlak Rasulullah. Kak Dinto diajari bagaimana menghormat kepada orang tua. Diceritakan di dalam lembaga tersebut bagaimana kisahnya sahabat Alqamah. Panjenengan oning bu kaceritana sahabat Alqamah iki. Halo, panjenengan oning kaceritana sahabat Alqamah. Acerita tak cerita. Deki mun gula cerita sampean repot benbung kembungan. Siap tak repot benbung kembungan. Siap ngidingaki cerita. Beda sahabatnya mana sahabat Alqa. Beda sahabatnya mana sahabat Alqa. Alqamah. Sahabat Alqamah Kak Dinto di saat matinya tidak bisa membaca syahadat karena tak iridain ben orang sepo. Ini yang diajarkan neng lembaga-lembaga pendidikan kepada anak-anak kita. Saya nak dulu ini ada namanya Alqamah. Alqamah ini orangnya baik, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, sedekahnya luar biasa, kelakuan bagus luar biasa. Tapi Alqamah menyakiti hati ibunya sehingga ibunya ni kata rida ke Alqamah. Alqamah mati ya ni kata bisa maca syahadat. Itu tantretan yang diajarkan kepada anak-anak kita. Cerita tentang Gusti Kanjeng Nabi, maka anak-anak kita nanti akan paham bagaimana dia memberlakukan orang tuanya. Jadi ceritanya sahabat Alqamah nikah senikah. Sahabat Alqamah nikah andi bini, andi embu. Sahabat Alqamah nikah mun andi deeureun senyaman, mun andi deeureun senyaman bagi ka binina. Mun pon alubuluh bagi ka embuun. Beda sengak kini kaki. Beda anak sengak kini kaki. Naudzubillah man tertada lagi. Sahabat Alqamah nikah andi embu ben bini. Mon sahabat Alqamah nikah andi deeureun senyaman parengaki ka bini nah setak nyaman parengaki ka embuun. Mon sahabat Alqamah nikah andi kelampi segenteng parengaki ka bini nah coba parengaki ka embuun. Gara-gara kini kabu ummina sahabat Alqamah nikah sake ate. Sake ate pas tak rida ka Alqamah nikah. Mangkana sareng Gusti Kanjeng Nabi pereksanin bektoh sahabat Alqamah Kak Dinto saya teu. Rabuin sareng Gusti Kanjeng Nabi talqin maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Debuna ulama walaqanahu miraron. Talqin libalian sareng Gusti Kanjeng Nabi, tapi sahabat Alqamah ini tidak bisa mengikuti Gusti Kanjeng Nabi. Padahal saya nalken Kak Dinto Gusti Kanjeng
Detimon beda orang samangken kening tola benreng sepona kening tola karena drek ke kering sepona tak usah aja bisa kika kiai napa boleh kunco makiai Gusti Kanjeng Nabi tak medes bu dari saking luar biasa na orang durhaka ka orang tua akhirnya talken ben Gusti Kanjeng Nabi alqoma ka ento libalian tapi tetap tidak bisa membaca syahadat akhirnya dek remede ben Gusti Kanjeng Nabi ayo sahabat alqoma ria paan ki beda pala mate ampun wafat ya Rasul embuun ki bade ya Rasul keng ampun sepo mayuk kok teragi antara kambun akhirnya Gusti Kanjeng Nabi menemui ibunya Alqomah pas atanya Gusti Kanjeng Nabi kain to ka ummina sahabat Alqomah ya umma Alqomah kaifa halu Alqomah embun Alqomah beremaung kuna kabadeuna Alqomah ria mak sampai engak ria satia ajawab ummina Alqomah ya Rasulullah kana yasumu wa yusalli wa yatasaddaqu wa fa'ilan lil khair ya Rasulullah Alqomah kak dinto orang bagus luar biasa salat luar biasa pasan luar biasa sedekah luar biasa kebagusan selain luar biasa lakinni sakhitatun anhu li'annahu faddala zaujatahu ala ummi tapi abdina ke ate ka Alqomah ka ento ya Rasul karena apa Alqomah lebih acung ada akibinina daripada embu gara-gara kak dinto ummina sahabat Alqomah tak rida ke sahabat Alqomah akhirnya pun apa debun Gusti Kanjeng Nabi mator Gusti Kanjeng Nabi ke para sahabat intolik wajma hatoban hatta ahraqahu binar ayo monda iya moncet lakar la embun Alqomah ya tak rida ke Alqomah ayo sahabat nyare kaju kereng satia sahabat Alqomah ya obar bayi karena apa mun embun sahabat Alqomah ki tak rida ke Alqomah sampai kapanpun Alqomah akan tetap begini debun Gusti Kanjeng Nabi akhirnya pun apa debuna ummina sahabat Alqomah ya Rasulullah la taf'al dalika liwaladi wa samrati fuadi ampon ya Rasul anak abdinah buana ate abdina Alqomah ka ento jaobar ya Rasul engki abdina rida ya Rasul semenjak saat itu Alqomah ka dinto pas bisa wafat dalam kabadaan tenang lah ini tantretan ini ibu-ibu sekalian yang diajarkan kepada anak-anak kita perhatikan minabi anak-anak kita sampai tak oning keatoran naudzubil mun pas anak-anak kita tidak tahu bagaimana cara memberlakukan gurunya tidak tahu bagaimana cara memberlakukan orang tuanya tidak tahu bagaimana memberlakukan yang lebih tua tidak tahu bagaimana cara memberlakukan yang lebih muda petaka akan terjadi tantretan karena apa orang-orang jahiliyah halo minabi nak foto kaula ajunan sampai tak tahu keatoran nikah musibah anapa bu orang jahiliyah nikah ekocak jahiliyah benih saking polana deng-gendeng punten orang jahiliyah ekocak jahiliyah benih polana saking misken punten tapi orang jahiliyah ekocak jahiliyah polana tak andi atau orang jahiliyah ekocak jahiliyah polana tak andi atau orang termasuk nak foto kaula ajunan minabi tak tahu bagaimana cara bersikap kepada orang tuanya bagaimana bersikap kepada gurunya bagaimana bersikap kepada yang lebih tua dan kepada yang lebih muda bagaimana hubungan dia dengan Tuhan mun pas sampai tak tahu kain tokan berarti abalika zaman jahiliyah boleh abalika zaman jahiliyah boleh bener halo ma ibu halo orang-orang jahiliyah ekocak jahiliyah polana tak andi atau detimon orang mangken tak andi atoran paratinin pasogiin pagentengin patenggiin pangkade mun tak andi atoran ekocak jahi Allahumma sholli ala Muhammad orang-orang jahiliyah ni kaki soki bodoh siapa ni cuman jahiliyah soki nyaman korun hartanya ni keluar biasa sejak saking ngamun orang samangkin nemu harta nang ilmu bumi pas ekocak harta karun bener derin saking sogina korun tetimon beda orang mangken sombong kalaka korun pon lambek pon orang soki sombong ni kanya mana
Oh. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham kira saya pada pak mulai gila bu. Saya pada pak mulai gila kira paham na bantan. Nah apaan saya pada pak gula mulai gila. Allahumma sholli ala Muhammad. Diulang boleh. Sebelum faham ban gula tak terusakin nah. Sebelum segala faham betul ban gula tak terusakin nah. Ajaran tak Gusti Kanjeng Nabi je gila si tak faham. Adidik nak foto nikah yang paling penting adalah mendidik mentalnya. Bagaimana anak foto nak kaula ajunan nikah si andi mental pejuang. Soalnya mental korupsi. Bagaimanapun keadaan dia kelak andi pangkat setengki pakuni kebicara keangkui korupsi andi napanya mana andi jabatan setengki bagaimanapun tekina jabatan dia ni kapakun yang kui keangkui korupsi maka saya paling penting keangkui adidik nak foto ni bagaimana mentalnya. Bagaimana cara kita mengajarkan mental yang baik kepada anak-anak kita, yakni diajarin tentang akhlak ke Gusti Kanjeng Nabi. Bagaimana akhlak ke Gusti Kanjeng Nabi kepada saudara-saudaranya sesama muslim, apalagi kepada saudara-saudarinya sesama muslim, ka orang kafir Gusti Kanjeng Nabi ini kak baiknya luar biasa tanteretan. Menabi kaula ajunan kan lain. Dan guluan panjenengan ni ke lain, mun kata tangke masya Allah cek saran, namun kata tangke. Mun neng aku atretan. Halo, guluan sampian ben kata tangke sesama Islam atretan apa musuh? Penyareng. Halo, guluan sampian ke kata tangke sesama Islam atretan apa musuh? Atretan ki. Sekocak tretan ni kada rumah. Sekocak tretan ni mon tretan bunga abek bunga. Ni tretan. Mon tretan sosa abek sos. Ni tretan bener. Embian mon tretan bunga embian rakira dari rumah. Bunga ki ya. Bener ongkuan. Mon tretan bunga embian bunga ki ya. Mon tetanggana bunga embian bunga ki ya. Ongkuan ki. Pola nampo beda berarti benih reng kantor reng jauh nah. Beda montere tanah bunga abeen pas sosa. Beda. Dujek tatangken si kelar mele kulkas abeen si komikil. Wah jauh mon kantokan sobong tadi. Coba. Bumak banyak jan sobong ki buru. Halo, cek teretan tetangga sekelar abangun Roma abeen sedarah tinggi. Halo, magelak bu bodoh, cantat, lagi buru. Lemun ngak ni kapas mau cani roah ke Gusti Kanjeng Nabi kamma. Gusti Kanjeng Nabi ini kamu sesama Islam, sesama orang Islam, sesama orang iman. Ini bagus luar biasa tantretan. Jek ngako cinta ke Gusti Kanjeng Nabi. Mon kaula ajunan kak dinto tak sayang, tak cinta, tak beles ka orang kanak-kanak jetem, tak beles ka orang paker. Jek ngako cinta Gusti Kanjeng Nabi. Karena Gusti Kanjeng Nabi ana wa kafilul yatim kahatain. Debun Gusti Kanjeng Nabi. Engkau benreng orang si alatini nak kanak jetem pada bendua kerikir. Jadi kaula ajunan cek ngako cinta ke Gusti Kanjeng Nabi. Mon kaula ajunan tak beles ka orang nak kanak jetem ka orang Duh mon kareng soki. Pas iyako make sangang popo iyako. Polana soki. Apa mon miskin ada make dupo pona elang cemut. Dawune ke musle mon reng miskin ni kana boleh manusia cek setan tak wate ngako ngak kini kepah ngaku cinta Gusti Kanjeng Nabi panjenengan. Gusti Kanjeng Nabi kak dintoh lebur seneng ka orang fakir, seneng ka orang miskin. Pernah dimin pada saat hari raya Idul Fitri Gusti Kanjeng Nabi kak dintoh miyus ke masjid
Di tengah-tengah perjalanan Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ketemu benak kana perpan amain. Neng are telas gulapku Gusti Kanjeng Nabi miusa ke masjid di tengah jalan ketemu benak kana amain. Halo. Nah kana guni ka amain kapi seneng, ternyata di antara mereka itu bedeneng itu patu saya nangis. Pada benik kana amain nak kana nika. Kenjok benih kuneng kanto si amain jek makin neng kanto amain kia nika. Amain pah bodoh neng tupat tu nangis. Ekentaren ben Gusti Kanjeng Nabi arapa beenjong. Gula tada si meliaki na kelampianyar las telasen. Gula tada si abri na pese las telasen. Gula tada si meliaki na manisan las telasen. Pereksanin ben Gusti Kanjeng Nabi. Apaan ben da emah? Apa gula mate aperang ben Rasulullah. Nak kanak gini kata oning je gini ka Gusti Kanjeng Nabi. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi, embun da emah karena pak mate embu alake boleh. Roman naik gentelake nembu si anyar ada gula tidak si meliaki na kelampi anyar. Air debun Gusti Kanjeng Nabi. Beun ndak mun Muhammad detik paan beun. Hasan Husain detik teretana beun. Ajunan Gusti Kanjeng Nabi engki abdinanda. Nika Bu, Gusti Kanjeng Nabi mangkat ke masjid. Melihat masalah sosial yang masih belum selesai, benih terus ke masjid, diselesaikan dulu oleh Rasulullah masalah sosial nih. Kaula panjenengan ngucap cinta ke Gusti Kanjeng Nabi, tapi sosialnya kurang baik nih, kenyamanan lecek dibudina berema. Nak kanak kini ke akhirnya sareng Gusti Kanjeng Nabi ibek tapeleman ngobongaki kelampianya, parengin obeng, parengin manisan dibudina. Halo dibudina nak kanak genika sareng Gusti Kanjeng Nabi ebek tapole amain pole sareng sakancana tingla bunga tingla andi kelampianyar main pole bon sakancana. Halo tingla pona main pole tanya aki bon sakancan boen masih geluk kelampina bo coba boen masih geluk tak neguk manisan tak ndik pesebaan masih gelak nangis setia bon maklah bunga. Halo ajawab senak kana abo iya engko kala anak bon Gusti Kanjeng Nabi lah ngiding kabar kain to nak kana selain pah ngocak duh tangepak cek mati ya kia ngaraya ja engko male kala anak bon Gusti Kanjeng Nabi. Halo Allahumma sholli ala Muhammad. Nih ke Gusti Kanjeng Nabi tanteretan beles seka orang miskin, beles seka orang fakir, beles seka anak-anak jetem luar biasa lah. Ini kalau ini diajarkan kepada anak-anak kita, kalau ini kita sendiri juga mempelajari. Kaula ajunan moneng neng amolot bentaon berapa tahun ampun amolot ika itu nih kan dah adaan mangken punten bentaon amolot bentaon pakun sedang mendatang kata tanggena amolot bentaon engki pakun si ampo jak ngojain kata tanggena pakun terus napa parlo na amolot kita amolot nika mempelajari akhlak Rasulullah bentaon amolot kalakona kun pakun deti malam mangken nika gula ajareta Gusti Kanjeng Nabi kun remare kanjo peleman tak eker peker. Masya Allah. Setiap tahun berema abak nikah sebisa niro Gusti Kanjeng Nabi. Panjenengan Bu katantre tanah sesama muslim sesama mukmin ku laku ting mate pah iya aku ben guluban sampean. Abu Saki berema pertanyaan nang ilmu kubur bila talqin sareng kiai biasana idza ja'akal malakanil muwakkalani bik wa huma munkarun wa nakir fala yufzi'aka wa la yurhibak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jal wa idza sa'alaka man rabbuka ila akhirih wa ma ikhwanuk. Mun datang dua malaikat kabaan mayit maka dua malaikat jiria nyaman malaikat mungkar ben nakir baan tak usah ngetek baan tak usah ngeter karena dua malaikat jiria daripada makhluk ke Allah. Mon dua malaikat jiria atanya ka beun siapa pangeran beun terus panangi pertanyaan kini ka bode pertanyaan nggak nikah siapa tantre tanah beun berema jawabna al mu'minuna wal muslimuna ihwani tantretan abdina orang-orang Islam dan orang-orang mukmin
jawab ben malaikat lecek ben munting mate ya kuatretan mun ki odi la koy jak ko jaen munting mate ya kuatretan mun ki odi e kairiin mak bode tretan ngak jeria aja pun apa gula ben sampean empon lah je obe kalau kok na sampean ngak kini ka terus mun debak ka kuburan mun pas ben malaikat lecek enjek tak parcaje kok tak parcaje jok setetanggaan atau karmololonja enjak tak parcaje tretan ria mun tretan bunga abek bu mun tretan sosa abek sos mun tabalik kena beni tretannya bener jelas engki berem makalakon abek siaobe merefleksikan maulid ini bagaimana kehidupan kita semakin hari ini semakin baik muka-muka rezeki naban Gusti Allah. Saya terakhir katibi pas mare ini kemarin ini ki beda pembagian hadiah ingki. Orang ni kabu mun bagus ka orang lain. Sebagaimana ia ceraki serang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Debuna Gusti Kanjeng Nabi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Belas sesampian kapi kepada penduduk bumi, kasihanilah penduduk bumi, maka engkau akan dikasihani oleh penduduk langit. Belas sesampian kapi ka esena bumi, maka panjenengan bekal eka belasin ben esena lah langit. Sekak dinto sebisa pada pak sareng beten kaula orang langkong nyon sapora halo mari ni kagula toron nah rakira gula sapora na pantan ban sampean embian tak minta sapora kagula ada jung saporaan song kosong muka-muka napa saya pada pak ban gula raja manfaator barokana hadanallahu wa iyyakum ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.